पाव खर अपडेट तौजरे एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सर्विसेज की साइंटिस्ट खनब की रिजल्ट हाईकोर्ट चनहनगिद्रे पोस्ट असिगिदमक जनवरी 2019 थोकिबा नोटिफिकेशन दा पीबा क्वालिफिकेशन यारब कैंडिडेट खक्तमक खननब डायरेक्शन पीग्रे एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सर्विसेज ARS के साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट पीननबगिदमक न्यू दिल्ली की एग्रीकल्चर एंड साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जाउनमा फमदुगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न खुसम नना पांगथोकिबा कंबाइन ARS 2017 प्रिलिमिनरी मसों माइन एग्जामिनेशन लोरब मधुं इकोंकोन पांगथोकिबा सांगयेंग बाइबा बोसी फॉरवर्ड लोरदुना रिजल्ट लाउथोक्रब मधुंदा बोसासी किदमा पांगथोक्रिबा सांगयेंग सिंगदा माइ पाकलाबसु मरम चातन रिजेक्ट तौरकिबा कैंडिडेट अमना हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर वाकलकपदगी साइंटिस्ट सिंग खनबगी ऑर्डर अदु हाईकोर्ट चानहनखिदबग लोइनना पोस्ट असिगिदबग जनवरी 23 2019 थोकिबा नोटिफिकेशन दा पनबा क्वालिफिकेशन सुरब कैंडिडेट खक्तम खले अन लाउथोक ननबा डायरेक्शन पीग्रे ARS के साइंटिस्ट खनबगी थेंखक नाइना चथकिबा सांगयेंगसिंगदा सरुक यादुना माइ पाकलाबसु मरम चंदना रिजेक्ट तौरखिबनी हाइदुना हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर वाकलकिबा कैंडिडेट अदुगी ममिंग बिगडर थिंगुजम सहिकुन का मंगा अपोकपा TS बोरबाबू कवी होदाम लेरकदगिनी वकर से महाना पांगथोक्रिबा सांगयेंगसिंग असिग मरी लेनरिबा न्यू दिल्ली की पोसा रोड की कृषि अनुसंधान भवन लेबा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की एग्रीकल्चर एंड साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरी मफमस लेबा बोर्ड असिग कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अमसुंग न्यू दिल्ली की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की कृषि भवन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR की चेयरमैन सेक्रेटरी बो ऑफिसर रेस्पोंडेंट सिंह वहलग मखोय की मथकता फाल तौरखिबने लमजिंग ग्रुप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फाजिनबा लुपा क्रोर हुमफुगोम द हेले कोर्ट चार्जशीट थागलगले याम मरकत यामलबा इन्वेस्टर सिंगदगी असोबा सेनफम सिंह खोमजिलग मखोय की पिथोकफम थोकवा संदोय अमसुंग साले पिथोरक्तबदगी पॉन्जे स्कीम ओरखरबा लमजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सनसम जेकी अपोकपा लैकिरबा एस्कुल्ला थौवाल बाबू कैथेल की मिंगदे लेरंबा लुपा क्रोर हुमफुगोमदोय लाख 19,50,000 सरी हुमफुद्रा मंगा की सेनफम सिंह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटना लौकटबा केस कमरी इनना सेज तौसले हाइरे लोइनना ED की मैकेदगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट की मखादा लौकटबा केस असगी चार्जशीट स्पेशल जज PMLA इम्फॉल इसकी कोर्ट सबमिट तौरखरे ED की चार्जशीट अदुदा एगोय सिंह ओइना चार्ज तौरकलिबना कंपनी असगी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नि हारिबा सनसम जेकी थौवाल कियम सिफाई बाबू कैथेल दगी मुतम रोबिंद्रो अपोकपा एम तोंबा यावरे अदुगा कंपनी असगी मासासिंगदना लमजिंगबा मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लंपेल लमजिंगबा होटल एंड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली लमजिंगबा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कियम सिफाई बाबू कैथेल लमजिंगबा डायरी प्राइवेट लिमिटेड नागामफल लमजिंगबा इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नागामफल लमजिंगबा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड नागामफल अमसुंग लमजिंगबा टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड नागामफल यावरे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की माइकेदगी ngarang स्पेशल जज की कोर्ट चार्जशीट फाइल तौरखिबा लोइनना कोनसु चार्जशीट असिदा युमफम ओइदुना केस असगी वाइल चतनबा थबक पंथदना लखटबा हौग्रे चार्जशीट असि चिंगमैरोंगी संगाखफम लंबीदा लेबा डायरेक्टोरेट असगी सब जोनल ऑफिस की माइकेदगी असिस्टेंट डायरेक्टर ना कोर्ट असिदा लानखलखिबनी कोर्ट चार्जशीट असि लखटखिबा लोइनना मसिदा एक्वेसिंग ओइना चार्ज तौरखलिबा मियोसिंग मदकदा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट लिसिंग अनि के सेक्शन 4 की मखादा पामा फेसी लेरे हाइबदगी कोर्ट एक्वेसिंग असि मथकता सेक्शन असि मतुगिना कॉग्नाइजेंस लौरे लोइनना एक्वेसिंग असि मथंग थागी कोन फावगी मनगदा थबक तो ऑनथोकदबा नोटिसिंग इशू तौखिबा लोइनना हारबा नुमित असिदा केस असि मरी लेनना कोर्ट असिदा लाखनबा सुखांगनख्रे सही कुंथ्रा की मतुंगददी मेजर कम्युनिटी ओरिबा मिदै मोटखिबा याबगी फिबमदा लेरे खाइदेम माने आइखोगी यूनिटी अमसुंग इंटीग्रिटी गांगनबगिदमक मणिपुर संगसिलकलिबा मिटोपसिंग थिंगनबा स्टेट अस्ता नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC चनहनगदबनी अन सीनियर सिटीजन फॉर सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी खाइदेम मरिनगासी नोंथिल लोकलाउफुंगदा लेबा महाके सेम्पर पांगथोगिबा पाउकी मिफम अमदा फोंगदोखरे हानगी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन ओरंबा सीनियर एडवोकेट खाइदेम मरीना मखादना हाय
Manipur Population Commission link to the San Hangadabani, Singtam Kaido Kaisin Tauriba Sing Tokna Bagidamak. MLR Amasung LR Ek Asi Matamasiga, Sooner Trapatina Samdoglaga, Sunanduna Sananda Bahona Gadabane. MLR Amasung LR Eki Matang Tapani Pogi, Oiva Kamal Lo Amasem to the San Hanbagi Tangai for the Lady, Hanisapong Doke. Loinada Manipogi, Umangilam Punabagasi, Santa Amasung State. Lengaki Makata Lapan in the Mafam Sing Asdan Naronda, Midopsin Sanselectuna Kunda, Laitas Lakribasi, Porobamabo Oro, Amau Nabu Oro, Tingdon Epixen Taugadabani, Harbatabakas the Manifogi, Miam Punamadem Pangatabani Haike. Manipur the Sansilak Mitopsin State, Sikimapu, Sarakpadaki Pibam, Sarakpaki Pibam Blackle, Haratuna Equimaselgi, Marak the divide and rule policy Town and Bahona Pagi Tong Asina, Kahana Sokan Bagi Masakamo Erakli Abasi Punamana Wakal Tamina Batsum Haike. Tabagasi Baka Utrapati Matangi, Sahi Kunkuntra, Gimatong Dadi, Mazar community Uripamita for Mutkibaya Pibamda, Lady Hanasumahana Baumis in the Pangdoke. Kaksing District, Osnan Sanada Pelupa Kro, 53.35 sanction Taurogle, MLA Rameso. Kaksing District, Osnan Sanada Pelupa Kro, 53.35 sanction Taurogle, and a Kaksing Assembly Constituency MLA. Mayanglambam Rameso na Pangdokre. Wapamasa District Health Society Kaksing na Sintuna Adolescent Health Tamadi Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram RK ASK ki matang da punna khangmina tu wakal tamin habaki thoromda athoiba mitong ki warol pira tu na phongdo ki bani ngasi Kaksing Municipal Council ki conference hall da bang to ki ba thorom aduda MLA mayang lambam Rameso na makhatara tun hai Kaksing District Hostel Sana Habaki Project asi Stenlupa Court Kungamanga Kakta Gadabani Ana Taurumbadagi. Magi Makedi Kana Hajiduna Lupa Ko Nifugamangaki when Ataki, Adavo. District Hostel Sabagi layout front, Yangaruba Yaroi, Abadagimana Delhi de Satuna, Taknaruba, Lupa Gro, Yankaikumdoi, La Kuntragamanga Asi, Sanction Taurokibani. Asing facility Assis Haba Madam that training component, Human Resources Development, SRD asi fazana yawn bigadabani maduna trabadi ababa mesin fazana laituna su sinagadabami aduna laitrabadi matuki kana fangloi ana phangdoke Mars kuntra dagi half liter amade single use plastic sinaba thengnarabadi action lauragani daban Thasi kuntra phawbada manifu lengan athing bathamgraba liter amagi makhada water bottle amade single use plastic kathel da yonba amade sinaba thengnarabadi logi matungin action lauragani ana manifu Pollution Control Board ki Chairman Dr. Usam Deven Thamlagli. Ngasi lambelda liba Manipur Pollution Control Board ka office da Bamli Singona ba amadi yu Deven na high state asida plastic bottle amadi single use plastic na maram orag akoy bagi phibam da mosin ba yawn environment da asawba saitheng ama pirak liba asi yenglaga lenga na water bottle leader amagi makhada yonba amadi same sabada athing ba thamkre masigi mathakta lengang na state asida single use plastic sinaba dasu Ating batam kiba lai khabane Manipur Pollution Control Board kimyang makhada lakliba sajat kuntra ki matungda kaithel da liter amagi makhada leiba water bottle jonba madi single use plastic sinaba thengnabada logi matungin action lauragani masigi matakda noise pollution ga mari dainana tu wheelers ingda silencer pipe semdok sadokpa amadi sound system yuwaliba dukan jingda sound limitation device tamlambada su action lauragani masigi matakda brickfield gari workshop hostel Stone Grocer Unit, Sawmill Factory yauna tongan ba factory singda environment ga mari laina no objection certificate Manipur Pollution Control Board da Mars kuntra phawa ki manungda pikhana kadabane Water Quality Monitoring Unit mafam hompudra manga da thamdona loktak bat yauna mafam kya da ising ki quality check daure SD demand me ukta leiriba sing kumna yengsilobada midop sing oramle WMC Manipur ki hause hose oriba phiba mase World Midai Council WMC na komde yang sinduna lakpagi iroinana midai sing cellular trap list salanna ba taksinduna lagliba asigi mayokda yamna kan hialiba singase mapa lebak tagi lamdam masida sangsilaki ba midop singni haiba khangba ngamle ana WMC ki General Secretary Yambem Arun midai na thadorpa serola mana haire serola duna hai Myanmar ga thangnaba mafam singdagi koki sinsing lamdam masida sangsilaki ba asi taraga dipan suba sahi sa dagi haurakibani Matamatu dagi ngasi pawda ain kai na sangsilakba mitop sing thengkhak nai na sangsilakliba asi aruba isu amane Manipur gi mahiroi sing amadi CSO singna Manipur NRC sanhanna ba India amadi Manipur lenghak ta taksin na sangsiliba khongjang asi asengba migrant sing gi marakdagi
illegal migrants sing yang chana ba amadi masa khangdok na bani tongan tongan ba source sing da pangliba data sing gi matungina migrant community gi leiriba ayam basaruk di illegal migrants sing ni hauzik mairo sing amadi CSO sin sangsileba khongjang asi lining laison kanglo forup ki khena ba thamtan manipur da leiriba mifum khudima ki yengtuna sangsin ba khongjang amani khongjang asa ikoi khudima condition amata thamtana sagot pham thogi delimitation asi population da best obuna asengba migrants sing barak dagi illegal migrants sing masak khangdo haudrabadi delimitation na aremba thalak ba yai adumak pa manipur da di punambak oitok pa yai midop sing yawa cellular tribe list da salhalle midop sing pawpa cellular tribe list da salhalle yellow mi khakta da phangpham thokpa masaki hak phangjana ba manipur miyam na mikum na hum sing da laibiyo masi democracy chat palipak amagi oifam thokpa duni manipur gi miyam wakal padana laibina ba tribal gi mingda divide and win policy sanariba migrant section kyamrom na sandokfa aranba propaganda da thajibigan ohaire gari na thomlamba gi mayukta protest thasigi marigi namidang athengbada NIS 102 gi singjamai mayangbam laikai olpam mayada gari masa thawwa singjamai wangma torvan ketri laikai dagi KS is rajan Elias nawwa sahi kunthraga maribo singjam morom dagi lakpa krimajogi car amana thomlamlaga kamlamdana chatkibagi mayukta ngase miyamna wakat mi fampham kre thawdok asida sokla barajen hausisu wakal tadana siza hostel gi ICU de laikenari habaga loinana thawdok asida senaba gari edu mari leinaba police na phabiyu loinana gari mapu aduna so puksel chawna thokpiraktuna laikenari pa rajesh ki phibam yengbiyu ada saruk yakhi basina phangdoki umang kokthokpa amasung popi thaba ki mayukta laigani amago umang kokthokpa amasung popi paksana tharakbagi mayukta laigani hana all manipur Muslim Organization Coordinating Committee ki maiketi ki thamlakli ngasi hada golapati da pangthokpa pawgi mifam amada amago ki President SM Jalal na hai umang kokthokpa amasu popi paksana thabagi dabagasi manipur ki singi mafam singda hauki besahi khara asda angapa amongda kangkhalakli matam amada popi thabagi dabagasi Thailand Myanmar amadi Los Composition na singba mafam singda tawnarami popi dagi putokpa heroin number 4 na singba drug makal kaya Gold Triangle da manufacture tarakpagi wari tarami etobanga sidi iramda manipur da popi thaba amadi popi dagi drug songba drug makal kaya manipur da manufacture tarakpagi wafam asna iramda manipur gi khwaidagi chawba singnaba ama oire manipur ga jungtan nariba Myanmar romdagi tamthiraba makal gi drug ya manipur da pusilapagi problem asi laksin bang amdana lairingai da manipur da popi paksana tharakpa amadi drug makal kaya manufacture tarakpa asimagdi khunai asi gi tungi laibak laitrapa tanga kamani Aurok liban ha kaya drug ta luk khitu da tungi mirol mangkhiba yabagi akiba adugi madakta drug zaba sada bangasi ki generation ki mirol asida makhal makha kaya gi lainatina complication kya lakan bag loinana kunai asi ki oiba moral amadi physical pungtum tumna sogalakna bagi akiba aduni ngasi ai khuna mayok narakliba challenge ase singi lamda popi thana da pak sana umang ko thorakba asina lamda masigi ecological balance da kamtheng na kai thartuna lamda masigi oiba mausa ki nungaiba ising nongsit adu mangkhiba yabagi akiba laibaga loinana igang thokpa isau nangbana singba akiba amadi popi thabada sinariba chemical kya asigi masum sen tharakba asna biyamda haktingna pirakpa yaba khudong chadaba kayani umang kokthokpa popi thaba drug songba drug puthok pasin tawba miyoi singi mathakta yamna kanba lo amba lengak na semtuna lengak ki lising bakada stakeholders sing community leaders sing punduna amotoina inclusive oiba movement ama tahaudrabadi kunai asi soidana lupkragani dragi isu popi thabagi isu amadi umang kokthokpagi isu asi manipur kunai gi collective problem ni collective cause ni masida community punamaki apunba thaudang mathaudai isu sing asi ki matanda community sing lengaki makhada amatoina punjinsi NRC amadi population commission linkana da balorokpa khongthang busu ambukong na thagat pa phongdorakle loina namitop khandokpada ambukok nasu mapung phana mateng pangari ada phongdorakle Birla Emporium Era Finance da staff saramba kharana lupa crore kuntrarom aranba tawramle angam masing na yangsen biu irawanda Birla Emporium Private Limited Era Finance Private Limited manungda yamna chawba transparency amagi makada Ford mayam ama sataduna leiramle marmaduda settlement from property redevelopment assessment loikraba hojna register tawriba sing official paper ka loinana verification process tawbiu laibak thibadi company asigi annual average
ऑडिट रिपोर्ट हौजिक फाउबा नामसिनबगा लोइनना स्टाफ चारंबा मखोय मसेल हुनतुना लेबगा लोइनना कंपनी असिगी थवाई ओइरिबा फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट दा अरानबा सथबा अमदी लुपा क्रोर कुंथ्रारोम अरानबा तौबगी ममी चाउना तारे हन बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर युमनाम इराबंताना प्रेस तथा दोरकबा सेरोल मन हाइरे सेरोल असना हाय मणिपुर हौजिक हौजिक इन्वेस्टर सिंगी अमदी लोन फंगौतबा लोनी सिंगी रीपेमेंट प्रोसेस की लोइरमदाई मतम असिदा बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड अमदी इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर कम ऑनर की हेल्थ इशू लापदगी लेबक थीबा थौदोक अमा ओइना ऑफिस मतम खरादगी थोंग लोनदुना लाखे अमसुंग लोन गदौरी अदुबो कंप्लीट सेटलमेंट रीपेमेंट लोइद्रि फावबदी ऑफिस हाना दौना अदुम लाइगने मरमदुना हाना लेरंबा स्टाफ सिंग अमदी इंचार्ज मथेक अमा ओइरंबा विद्यासागर अमसुंग अनंता मखोई ओइबा ऑफिशियल कंपनी रिपोर्ट अथवा मतम मीडिया सिंग ममांगदा इन्वेस्टर सिंग लोन फंगौदबा सिंग अमदी लेबाक मियामदा विद सपोर्टिंग एविडेंस एंड प्रूफ गलोइना मखोई मखोइना हेक पीरिबा पोस्ट के चार्जिट लौबन मिटगी एग्जिट नमित फावगी मनुंगदा मखोइना तौबा अमदी तौरमनी हाइबा थबक सिंग मयेक सेंगना मीडियादा थंबा अदुगा मखोइगी मखादा टीम ओइना थबक तौरंबा सिंगी ऑफिस के रिपोर्ट सिंगसु रिपोर्ट थमननबा हाइदुना कंपनी असिगी डायरेक्टर कम ऑनर लिबाक मियामदा खंगलगले मखादना कंपनी असिगी लेफम थोकपा पिफम थोकवा रिपोर्ट सिंग मीडिया रिलीज ता थंबगा लोइनना रिलीज की मतुंगदा कंपनी असिगी डायरेक्टर अमसुंग मफु अमसु ओइरिबा युमनाम इराबंतादा हैंडओवर तौनदबा खंगले मखाताब लेमहौरिबा इन्वेस्टर सिंगी रीपेमेंट प्रोसेस असि ऑफिस आंग्रगसु डायरेक्टर मसाना वर्क फ्रॉम होम की महोंगदा अथोबदा लोइसिलगनी मरमदुना जेनुन ओइबा वरौबा इन्वेस्टर सिंगना डायरेक्टर की नंबर 9774183512 नत्रगना 7005889337 दा व्हाट्सएप तौरगो मसुंग पाउ फाबिरगो मखातना एक्स स्टाफ सिंगा ऑफिस की ओइबा लेटेस्ट मैटर रिंग पाउ फाबिगनो स्टाफ सिंगा ऑफिस की ओइबा लेटेस्ट मैटर सिंग पाउ फाबिगनो यारगदी अहनब राउंड दा व्हाट्सएप दा फाबिरगो अदुगा सेकंड दा सेटलमेंट इंक्वायरी दा कॉल ओइना लागानी नुपीना हक्सांगी सरुकसिंग खुमजिंदुना फी सेलिबसी सोनबगी नते केस होबिदा नुपीसिना हक्सांगी सरुकसिंग खुमजिंदुना फी सेतुना चलिबासी सोनबगी नते थौंगसी अखोगी फ्रुकी मसक तागलिबने मरमसना अखोगी कल्चर कंजी हाइबगा लोइना नुपीसिना केब हाइबसी मतम मतम की मतुंगिना तौगदबने मसु फिजोल सेट कदबने मियाम तिनबा अमदी थौरम हाइबसिददी नुपीसिना नाट की फिजोल सेट कदबनी मसिगिदमक लो अमा फावबा थंबा यारे हाइना हानागी मणिपुर लेंगा के आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ओइरंबतना मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ओइरंबी डॉक्टर के सोबिताना फोंदोखरे वाफम असिंग असि प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा सानुरा लामसिंगलेल कांगलेपाक CLK की कुनगा मपन सुबा मपोक कुमन थोरमदा मांगना थोइबा मिथुंगलेन ओइरादुना फोंदोखिबने मांगना मखातना हाइ नुपी हाबसी अवंगातनी अदुबो वाद्रबदी फंगलिंगलिबा पंतम अदु फंगबंगमदे नुपीसना लेंगा की थबक तौरबसु थबकतगी पोथारबसु नुपी यमा ओइबगी थबकतदी पोथाबा लेते पोथाबा यादे अफबा थबक क्या मांगलम चत तौदुना लाग्रबसु तुंगलम चतसु अदुगुंबा अफबा थबकसिंग सोइदना तौगदबने हाइगे लोइनन हौजकी मतमदा सनरोल के लाकपदगी हानदगी लेजरकपा फजबा सनबिसिंग मांगथरगली हारदुना इबु इबेन की ममांगदा समदुना चतपदा मतम अमदा किनरंबदो हौजकति लेद्रे सनरोल हाइबसी इमुंगदगी तमगदबनी हारदुना नुपीसना मने मकुगी मफुरोइबा अमदी मसागी दमक मतम खरा कायथोकपिगदबने मसी हाय हाइदुना नुपीसिंगदी अखांग कंदबा यादे नुपी खराना इथक इरांगदा तावरकपदगी मखोइगी आंगांसिंग ड्रगदा लाइजुख्रे हारदुना असिगुंबा इथक इरांगदा लेबा नुपीसिंगी पुंसीगी पोलोइदा अफबा ओइदे वाई हाइके लोइना मणिपुर असि पिकलबसु पिकना अतोफा लेबाकसिंग यामना किनरंबा लमदम अमनि हाना सुभागना फोंदोखे मपो कुमन थौरमगी थौरम मपु ओइखिबी CLK की प्रेसिडेंट CS पाकफिना फोंदोखिबदा ngasi फावबदा CLK ना नुपीसिंगी खक्तन हतना लेबाकी ओइबा हिउ केदा सरुक यातुना लागले मसिदसु नतना सबेट लोंदसु मतेंग पांगपक लोइना थौदांग यारगली अमसुंग मतुंगदसु लेपतना याखिगनी हाइके नुपीसिंगी इकाय खुमदबा मखलकपा मतमदा थोकवा थौदोकसिंगदसु CLK ना हाकथिननि यंगसिंदुना लागे मखादनसु लुप असिना नुपीसिंगी मायोकदा सथरकबा क्राइमसिंग अमसुंग लेबाकी ओइबा सनमेट लोन यावना इशू क्यादा सरुक याखिगनी हाइके नागा इशू लाइखाई तादबा असिना चाकोट खोंथांगसिंदा खुरौ थांगले नागा पॉलिटिकल इशू लाइखाई तादबा असिना मरम ओइदुना स्टेट असिदा चाकोट थौरांगी लंबीसिंदा खुमांग चाउसिना पुगुनाबदा अपनबो ओइदुना लेरे अना नागालैंड की गवर्नर लागाने सन्ना फंगदोखरे वाफम असि फोंदोकपग लोइना महागदा इशू असि इकाई खुमनानिंgai ओइबा मरि लेनाबा पुनमन यानागदबा अमदी इनक्लूसिव ओइबा पीस प्रोसेस अमगी खुदांगदा
यारिबा मखै थुना लेखै ताथोकपा मथौ ताई हाना गवर्नर फोंदोखे टेक्सास की स्कूल अमदा महिरोय अमना नोंमै काफदा मियोय अमा सिखरे टेक्सास की डलास एरिया दा लेबा स्कूल अमदा महिरोय अमना नोंमै सिन नमिता नोंमै काफखिबदा महिरोय अमा सिखिबगा लोइनना अतोपा अमना असोका पनांगरे नोंमै काव लिपा महिरोय अदु कैपिटल मर्डर चार्ज दा फाखे हारि पुलिस अमसो स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सिंगी मतुंगिना नोंमै काफादो अयुपुंग 3 मिनट जंखैगा मंगारोम ताबा मतमदा आर्लिंगटन दा लेबा हाई स्कूल अमगी कैंपस दा थोखिबने इमुंगी मियोय मगा हाटपगिदमक पोंसेगी जेल की चैराक पीखरे राजस्थान दा मफम मदुगी कोर्ट अमदा मागे मपुरोइबा मसानुफा अहुम अमसोंग मखुरागी मसा अमतामथीना हाटपगिदमक नुफी अमा अमसोंग महाका नुंगसिनाबा नुफा अमा ngasi पोंसेगी जेल की चैराक पीखरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंबर 2 रेनु श्री बास्तमना निंगथौकाबदा केस अदुदा सांधिया एलाइस सांतोस कौभी नुफी अमसोंग मागी मारुम्बी अनुमान बुक कन्विक्शन पीखी ngasi मखोइद पोंसी की जेल की चैराक पीखी हाइना एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक शर्मन हाइके कोर्ट अदुना मी हाटपगी मराल अदुगिदमक लाइफ इन्वेस्टमेंट पीखरे अमसुंग अतै आईपीसी की सेक्शन सिंह की मखादा लाउथोखिबा चैरागदु मतम अमददा पुन्ना चटमिनगनी हाना मांगना हाइके मरान सेरिबा नुफी अदुना माकी अरोनबा नुफा अदुगा लोइनना अमसुंग अतोपा मियोय अनिगना लिसिंग अनि तारागा तरेट की October ani ahungi lona banu midangda mahaki mapuroiba Banwari lal sahini foga manga masarufa ahuma masung makhurana pokpa angang amaba makhauri lenthalag hatke Sandhya hari banufi atuna sahi tara hina hanba anuman ga aron bamari amalaina rakhi makoina punna leiba pamke masung marmaduna makoina magi mapuroiba amasung imongi atai mioising atuna tumlingai da hatoke magi masarufa ahunga loina na tumliba makhurana pokpa angang adusu makoina hatoki an investigating officer Binet Samarian haike magatarakwa atopa manipogi pau kharada driver purakle ngoredagi imphal tamna tholukpa pochai puba tada yoda gari gi driver anida yu thakna da selfie hu yade haituna more 1 number 9 da leiwa hawvu ko bamyo emana purakle hairi mi tafdagi present namasnam abungna kudek pitona thadorakpa Serola manahai driver ani purak pagi tau doga si Imphal Mori lambi ki Mori college ki golai da ngasi ipung taraga mathoi minute kuntrarom tapa matamda thoki bane baris lautokba yaning da bafong dorokli BJYM ki president oina thau poriba Manohar Mayom Baris Sharma bu ikang khangautana masagi famgi matik mai pumbal lauthorakpa asi bamon amani hana chatharakpa thawongla habagi sengnaba lai hana ol manifo Baman Association na phangdokre Impal ki Manipur Press Club da pangthokiba pawni singko unaba amada association asagi spokesperson Basaspati Mayum Samananda Sarmanahai namit kharne ki mamangda BJP state ki order amagi matungina Baris Sharma bo BJYM ki thaudang sing lautorakpa si laibak thibani thawong asi ki asum phalangla langjen BJP ki lusing basing na miyam da khangan bio lehana pekhalakpa afuwa khongthang kya da organization na mafungphana sawgatuna lakli makhada na sule palaitana sawat ki gani Gari satok sasinda ahong balai gani Kuman lampak man stadium da hayang thaki horaka pang thoka doriba Lebak ahong gi friendly football tournament asigi yang laga gari satok sasinda ahong bakara lai ragani ana traffic control police rongi SB wongpam ka sana phang torakli Zero wasanai tournament asi pang thoka da batha asigi kunga itoi kunga manga amasung kunga ni fanda pandol lambida VIP dignitaries amadi pass of gari sing natana makhal amadagi gari jang bayaroi Namit sing asida pandhot lambi Dengku Road North AO sidagi mangal healthcare fabagi lambi ki mataida gari kamjen bayaroi tournament ase bi yeng palak pamiyam ki gari sina kumalampa ki gen number 2 amasung 3 dagi sanglak laga manak nak parking sing da khamga da bani yariba makai miyam na gari pudana la kada bani amaromda tournament ase yeng palak pamiyo sina ising bodal miket rider kusukulai hidang managi polam yuna sing ba amata pasalak pa yaroi an impower west ki SB as ibom chana bakata na khangalagli Ukhrul ki mini secretariat complex manung da bomb pakai kre Ukhrul police station ke manung chana laiba Ukhrul district ki khwaidagi maroi ba mafam oriba mini secretariat complex manung da ngasi nong tilpung mari mini nifu ka tarik rom ta pada sakang da basingna a idin singna ba bomb matam jin tuna pakhayan kre tawdo ga do mi amata asokapan yaw ki de amadi ka hena amanga ta su thoki de Fresna fangko pau ki matungina bomb adu a idi makhal gi bomb ni Bomadu Ukhrul ki mini secretariat complex manung da laiba DC office ki awang thangba block mamang da pokai ki bani
bom adu sakang da phasana langsilaga pokai lampai yai hana singnari bom pokai ba atu da bom mase na pan bagi office ki paklang ki saru khara aka etoi thokpana tana ka hena amanga tari thokhodre hairi nakala marom da lamai tharu ba mioi ohum zel yaukhre thawal forest division ki manung chanba ten tha leiwa kangla singda tha asiki tara ga mari ki nungthil da lamai tharam bagi maral da forest masung police na phagat khibaga mioi ohum ngasi zel da thajin khre aroi beda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punama padaga jari channel isna dom da kana badi subscribe to we business subscribe to we mo loinana like and share to busu ka wi ko tupna makpo amakhana thaga jari